To my YouTube channel. Ladies and gentlemen, how are you? Thank you very much. Yung madaman ako nga magmag na dito kali ta agpaspasyak to ni mo tibiyang. Kada kayo amin na po nga buya iti YouTube channel. Welcome kayo amin. Iti dito ya po nga YouTube channel. Kahit kung ipalagag kada kayo amin na po buya nga masapul nga buya nyo dahil i-upload ko di kalman ag-comment kayo uri lang dahil di baba di yanti iti video tapno ti kasta makasali kayo di raffle iti baboy kakabsat maybe next week dito nga week kakabsat i-raffle ko di may isang baboy so ditoy ag-present kayo kakabsat present kayo ditoy ag-present kayo dito no ti kasta ko isupay dajay puntos yu aji entry yu into no marapol ag-present kayo apo kayo nga talo buy-buya ag-thumbs up kayo present ko na yo wano madamdam awri ka mo yumot iti Facebook po wano ti messenger ko ibagayon to ta kanyak mano kasi baka no jak tumakita dito ta dadto nakali kun ayon to di ayan ti messenger ko manong nagbuya nakta di gayan ti YouTube mo ikanak tinagang ko ta entry gayan ti rapol no kunayo tapno ti kasta ko lumabang kay to apo into no next week niya present ko Melo Jane ag-send kay ti kwak di i-messenger ko ta isurat ko madamdama kasi dadto nakalkalsada hello Roderick hello to Auntie Josephine Estangro happy watching ag-present kayo wano i-message dak to DJ messenger ko nga nagbuya kayo dito apo tapno ti kasta ko kwa may surat ko tanagan nyo sayang nabuya kun kana ni Laila Mayrena. Hello okay sa i-message dak ti messenger apo tanong sigurado nga hang kumalipatan kasi baka hanto makajak tumabuya dagiti message yo dituyen. Magmagnat nga awang ballpen ko dito. Message kay tulat ta kanya akong di messenger. Ikanak ti may sanganagan. Ikanak ti may sanganagan ta. Nagbuya nak di YouTube mo tatay nag-live ka kun ayon tulatan ta kayo upat nga buya. Okay na isesenda kanyak dati. Isesenda kanyak dati ko sa ati picture ti baboy apo. Sesena ading ko. Pag magnanak dito. Tama bang ko kitan dati ipaswab test ko nga amok. Maka suluop datoy kwa. Dati mas kamakaangus. Da kayo mga upat nagbubuyan ako, please share and thumbs up kay host. Happy watching. Pwede kaya po tayo ipakita ti video na. Iti ayan. At iti Parque Chicharo. Okay, Parque Chicharo. Yan. Kaya nyo po daikan. Daikan na po dito iti Chicharo nga ikan. Chicharo kasla bilis kung dito Pilipinas sa mga bilis chicharo adalag ti Parque Chicharo naka-lockdown kami dito nga madu kami tatawataw latado papagna awan ti social distancing ayan yeah. Nabuya di YouTube ko ano kayo nagbuya di YouTube ko no impalpasyon nagpintas ti view na niya nakita yu apo dyan nakita yu dyan YouTube dyan video nagpintas apo iti naganayin ti view na niya Evelyn Talbo impalpas ko na dawon la thank you ito pat si kayo pat dudwa pa lang mo nag-thumbs up ko pat kayo dito okay ay naman adumet tao. Okay, happy watching kada kayo amin. Okay, thank you very much ako dati naka-parke. Kaya yung ti parke daan Parke kakabsat parke. Dan nakapo dito Plaza Principe de Asturias kudan. Yan. Ipasyar kayo. Yan. Pasyar kayo pa lang ta nasa papay. Happy watching. 3 million in the house. Kada kayo amin. Nag-share nyo man po dato, share ko. Oo. Kalapati nga nagagaamod Kalapati Dalumito
Adamat dagiti lilong nga talo dito eh. Ada lilong ko nga talo kag tutungtong dito nakatugaw da. Kita nyo no kalalayo ida soda. Oh, tutungtong da dagiti lolong. Oh, inya po ba nyo? Yan. Adamot nakatugaw ti nga to. Yaka mo niya bubara na iso na data. Naipatugaw di nga to iso na. Tinaktakyan da pa yapo iti kalapati. Thank you. Kadagdipat ka nag-thumbs up. Happy watching kada kayaan. O dito yapo ko nagpintas nga pag tutungtungan ito. Datagaw dita. Adamot tugaw dita. Ayan. Oh. Na ito iti pagtugtugaw sakbay nga nagtrabaho idi. Ayan, adamot fountain na, Evelyn Talbo. I-share yung mo't adati alive ko. Ayan. Fountain na napintas mo't ni. Na nadalos mo dati danom ng ayan, fountain. Ayan. Dati apo Tapos dito adotek tutugaw. Nagadong pagtutugawan dito. Dito yung tugaw, diyak amo naman dati nagsisikugon. Dati nga tugaw tati rabrabi kami. O di Pilipinas, ado ti kasto di Pilipinas ni para tipit. Ado di Pilipinas kasto ni. Tingo imula da. Yan. Adamot kita yung baliti apo gito baliti gito nga kayo balbaliti. Share dan Josephine Samalio anti happy watching share dan sharing ni Laila Mayren. Kaya nyo kita baliti dito yun eh. Baliti dito ka na kayo dito lati kayo dito baliti Tita Pilipinas hindi ko no baliti ko na kabutong tayo niya ngam ito isumuti mula da. Damo niya datoy sa bada sa sinansaban niya datoy. No, yan nga po. Yan, hello, kada kaya amin na po magbuyad anak po dito Parque San Principe. Yan, adamo Palmera nga butsinan sa dato, idiubing kami, galaala kami ti bongbonga na so iti buwa-buwa mi. Oh, nakadunga tugaw, nakadunga Benz. Happy watching kada kaya amin kakapsat. Opo talaga nga ako dito makaid dami dito talaga nga nagpress ko ni. Talaga nga naturalize ako na. Yeah. Dama dagiti kastoy pag kwami. Dagiti Pilipinas ko pag dati malagip ko dati iti pag dekorasyon idi. Ready to pag dekorasyon dato. Oh, dito lilikod na kastoy iti makikita kakabsat. Yan, kita. Hello to Laila Mayrena, happy watching. Ilaglagi pa nyo tag message madamdama po. Dati ko, di ba di Pilipinas ko, tay kung kunada nga pandan datoy, damo bunga na ni pandan. Yan, pandan. Ayun kakabsat na pandan. Pandan datoy ni uli-uli di. Pandan, apo, oh, yan. Yan, kakabsat kang kayo. Palagip ko. Nagado, nagiti, darak ti sisirok ti ka. Dati mo ko bakong-bakong ko natay sa Pilipinas bakong-bakong ko nayo. Kaya buy-buya nya nagan nato. Hello Sir Arnel Prondarina. Hello to Sir Arnel Prondarina. Happy watching from Isabela. I-message na to po Arnel Prondarina tano maalak da ginagam mo. Tano kasali kan to di may isang raffle iti may isang native nga baboy. No, adayo kayo unay tang mabaling nga maala di baboy gibay balisteros, mabaling ko nga good askas kakabsat good askas kuno ko. No maala di bunagan niya. Ayan. Laglagipin niya po aramidik nga iti panang bola tayo ti raffle hang awan sweetik na po ureno kabagyan uno dito awan illegal tayo kakabsat. Tayakit si sweetik. Yan. Oh, gasam data po talaga nga berde. Happy watching. Yan. Siguro mabalin mo ating ako Ati sa bako mabalin mo siguro ating pagkwati patupat niya ni nalagdamot. Mabalin nga pagkwati patupat dati bulong na. Ayan kakabsat. Ni nagpintas si bulbulong na ni may nakton sa kagtakaw dito. May nakson sa katagtakaw ti bulong na ni. Ado ti bulong na nga daan nga barbaro ko. Bulong na nga barbaro ni adamot bubul. Naman. Mabaling kon sa may takawon to dato. Ado pagkwati patupat.
Pag kasi patupat ni bulong. Hamo nga sabadato ita. Kasla mo birds of paradise di ko ana. Natukol pa dati sa akin. Lalo kati papapanako. Dili din natukol. Kasi pa. Madi sir, haha baka makalason. So pay kasla mo sabati lang anak ko baka makalason dati ni. Kita nyo sa bamod. Nung madabo ada nakita ko ugot na. Kasla bird of paradise ti ko ana ni da sabong na iso na. Kita yo yan, dahil dati sabong na ni data. Sinan saba ng mga saba, diamo niya lagan nato. May nagtakaw, dagita ni. O dagita ada sa ada kasto di Pilipinas niya, damo lang kasto di Pilipinas para unog ti balay nagpintas. Yan. Okay, thank you very much kadagiti 5 million in the house nga buhi-buya kakabsat. Aglalok ti sa asawa dito. Yan. 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 Madikan no iti aso dito yung umay agparke, maditi aso. Peros no kunana. Amo yuti perro dito, iso nga perro caliente kunada, hotdog kunana. Iso nga perro aso dito ikakabsat. Perros no perro singular na ngam no perros plural na iso nga no perro no kunana P E R O aso ti bagbaga nakakabsat. Iso nga madikan no ti aso. Sinan aso kakabsat. Yan. Maditi aso dito kung nakadana mo dito ata aso mo tinaginawan ni inang kanyak isong delikado kakabsat. Yan. 4 million in the house. Happy watching. Live po manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dana ka po dito Parque ti Principe. Yan na po. Nakaduni agkakapida. Dagiti ka. Ayan kakabsat kung ayan. Dana ka po dito mismo. Nga aso dagiti hotel ti Principe po. Ayan, kita nyo mata po padaanan nyo no bigat. Mapan kami jay beats kakabsat. Mapan kami beats kada dyan kini Edric. Agbuya kayo to kakabsat. Ag live na tumanin. Okay. Bumaba na ko. Rumara ko. Mapan namin sa bali nga. Hello kala kayo amin. Ngawanti labas na. Hello everyone. Amuyo dito dati ko. Naglalakat ti magatang dito yung bado tubing kakabsat. Naglalaka ni kita nyo ni Benetton. Gati bado tubing ni. Bado tubing. Yan, bado tubing naglalakat ti baya o magatang ito. Ano bayad na? Dito yung makagatang ka ti Quatres, iti may isang t-shirt tubing, kita ba payong, babag, kalaglalok, Benetton kakabsat. Ayan. Pintas ti tela na. Ti Benetton. Yan kakabsat yung kaya. Ayun sumurag kakto mamadam na magpaiso. Panang gumatang pantalong ko. Di ba? Ayan. Kakabsat. Ayan. Happy watching. Kaya amin kakabsat. Balin sa sumurag. Sumurag ka sa balin sa sumurag. Okay. Sumurag ka mo. Jay. Yung anak di baba. Okay. Happy watching. Kaya amin. Dahil sumurag ka kiti ipan eh. Sumurag ka kito'y Vodafone. Dito'y Vodafone. Dito ayan iti kwa kakabsat. Dito ayan ti pampantalon. Kita man ta gumatang nakapantalon ko no da higatang ko. Wala tag-ulan nakapay din. Basta man kita ang dagiti pantalon para lalaki. Okay. Baka maunta na kita pantalon. Hindi napintas kita pantalon dito. Ano bayad nila to? Ako nang inamot. Bain mo at kakabsat kong gagayom. Ano bayad na? 19. Pantal kita naman iti sale kakabsat. Pantalon ti Benetton. Na 2020. 4 lang dato yun 4.
Mayat, 4 lang, 4 euros lang kakabsat ni. Oh, 4, mayat kakabsat ni 4 lang. Gumatang na man ti pantalong ko. Gumatang naman ti pantalong ko po 4 lang kano dito. So nga nakasarakan. Gumatang naman ti pantalong ko 4 lang. Jakpe kida mo ti kuakon, ti waistline kon. Pagpataraba kong kuha gamin dagiti pantalon da, fitted. Dakkel ko ti igid na, di kaya ti makwada ti saka. Pantalon ni. Trabaho kayo. Tama na po no. Dati may atsa. 32 ti waistline ko eh. 40 mo. 32 ti waistline ko, 20. Pintas ko nga dati may isang fitted kami anya is may fit di sa aka. Makagata nga man hindi nga nabintas dito yun na po. Okay, watching kada kayo amin gagbuy-buya po. 32 ba ti waistline ko? Kita nakti ko. Iti pantalon ako dito eh. Tama. Kasla ano na pintas 34. 32 kakabsa 32. Bakit kailangan ano maya-maya. Hmm, 32. Yan. Kaya po mabuy-buya. Okay, bye-bye muna. Bye-bye muna kakabsat kang ganyan. Okay, bye-bye. Thank you very much. Ada nagiti ko ta agpili na.